Coral Draw ga bena hadan das kollana kimena. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulin art tutorial laka anikka suriyabe funda marhaba. Medum hasami kollani Coral Draw ga bena hadala anikkinettu. Ammuko tibe funda finna timmatterige bena hada funda ege terega print ko funda bena bodati canvas no nama satariya print ko funda bena emi kiyawatter bena devanotterge bena ki focha print ko fa nun tagganu ja funda ottar bena timonotterge bena ki monani karudas akuruta kafagen e akuruta misal ka farga vies no nama fotiganiga vies takkogen hada ottar bena agon mieduga tutorial ga migenesteni mi timwatter bena hadalan tibe funda koralga wokollani kinetto hinga tutorial එක කොරියදම මේ ડોક્યુમેન્ટ te මෙතන තිබේ ෆොන්න බෙනාගේ size set කොල්ලේ දාන්න එක ෆහුන් කොර A4 size හොලෝ ආලා ෆෙස් බෙනාගේ size ද set කොල්ලේ දාන්න हे फरतम हमका आउं set කොල්ලාන हम A4 size canvas size देख फोगा आउं बेनु वणी मरहबा दिए दा बेना हदा बेनागे size की दे फोटो के बेना हदा दमे के मणी මිහින් දෙෆෝට් මිහින් දිහෆෝට් මේ බේනාය කිමි canvas service print kore vidan den algonda furtama gota dakkalani canvas print kurakam gonjam bena setting hadala me kinetto e furtama kamaka mita matin awun badu kollana units feet tanu feet badu kollum fo mitaga mini fenna width mita mini height mitaga gom jahani dihafoot mihin default amihar mi karudas no tami gandu mini set kurefa default diha foto den ek foga font nagalma fo font nagol size bodu kollan fon adjust kollan font is amu benu bagota den hama ne diven dilaru galgon mi hada setting e setting hada lan anege be fon kam gawanya malgon kuriga tutorial awu mi video ge description ga adiyege tura matige tibe fonna fenigen dan pratham hoka dimu korean ho alignment rangla kolla korea dan text direction font tangole old font lam benon hema nagana mv wahid lukollu afahu anuge meda set kollam keyboard ge p adi fita dema anuge meda object set kolleven de mede tere faha korevani ben mi ta mi ha ge mi nukuta mi nani non mi tiki mi nani rayan ara fe metan set kollo double click kolla space di mede tere font size algo kuda kolla etano e turajje hele wara gagana kami haka mi gote just kollu mafa den e benuwa size me har algo benu size mi ni gandu hadala fema mitano unaga rectangle double click kollema rectangle mitiga minani ekko fill kolle algon kuni set kori size diha photo de photo emi background hama kule no faho ten telefonna mi document pdf es kolle dan no nama hama coral file hama min gota print kura tana fono wadima ebe fonna print kolle emi print kura gota bena tayyar kura kam gonnya tibe fonna bena tayyar kore dan gotem den devana kamaka misadaka awun beenuwani tagganu jahagotashe tayyar kuram size ki dihe photo de photo tagganu jahagotashe tayyar kuram beenu hem jiya kinetto hadani war simple hame kana awun beenuwani akurto outline ekane hema mitana right click kollima akurto outline kuleya dima lagos kule right click kurima e kuleya kon outline elen ten ammu kon outline unani war himako hema awun daana mita left side kose mitano nagana outline pen farga mitaga fennan ekkamuga wanyam mita tirige mena head button na fitaduma fo mitanu tibe fonna yeti hodada wen mini tiriya scroll kollaru fennan innan min outline pen
mita ma koldima mita be fonna fenna mita na gosa algon nagana wan enunna waran hima kun inan hema wanna algon mi hadali te mi har mi goten inda hamay kan kollun jena kamaki mi tagganu jang ada echevi ma algon komme gote vis enga korane kora detelege mina durumi algon min engen bejhe tagganu jaharuga kafaadu matta karedi kolla devana kama kolle dana kam misalaka mi kahala koruta mi eterege ba kafaala fiya me ba ettigen daana koruta vejjati be fonna beenu kore daana rectangle tool beenu kollafa itaga set kolle vidana set kolluma fahu click kollafa mi click kolluma fahu fitalani mi option this is for the can mi akuru bari click kollafa then mi rectangle click kolluma fahu then mi nagani matin menna intersect tool ya click kollima mi har mi tiginnane create kolla difa mitanu kafam vi ki hisab ko mitan delete kolla hada kala narmini kafamun daro algun kafalun jene mi bah mi he ero mitan kolla krene gen mitan mes mi kota mi har mini print kolla ready korefa den fahum mi tagganu jahal dum fahu mitan algun me working tagganu jangen gole kule kum working head kollan je mi ba kinen he den print koraru mi har mini printer set korefa den hame kan kollan jene kam ki file printer gossa ebenu wa printer set koluma fahu ebenu wa paper size komugote salgonu print korane A4 size paper kamugawati agon mitanu select kollen jen paper ge size ki kobaka saka data ge baduge A4 size agon badu kollan koluma fahuga then tani apply koluma fahu preview that we from fennan agon min fennan emme akurigge fiying ekan fenna men huri akurta kenne fennak then mitage left side tibe fon tani mi option na pick tool la tima fo mati fennan innane feet jahaf minta carryga print tile page me click kollima huri ha kandutake gemite eture gota mi harmini set kolde mane ki hame kan mi ba ekan benone ekama ka on harados mi kudavi ei diha foota kan algon komme gande working print working e diha foota ga horiha gane naga action jene ekama kos mege bedima e kuda bike hada issues ta misalaka algon set kollungi beje ganduge meda noniya de ganda wahe mi set kolla eruga visnaden jehene ane mi bata mi print kollon ready kolla eruga haden jene utake den hama min tanu print click kollima miti min gota print ogen dan den adi hama ege tur faharge beenu dana aku mi haradu kuda kollum goto mi gandutta mi orientation badu kolla ehme jikam go nyati be fonna mita carry ge mina setting ge option na print option na gossa mita tibe fon badu kolle dan saka page ge orientation landscape badu kolle apply kollima mi ba alungane kasi be nan badu kolle den mi gota set kolluma for print koraru ga amuko print wani tartiba salaka mi gandu ehme jikam go nyati be fon mi gadutta aturala eruga mi de terega kuda jagel dibe negganu mati ganeganu baba takkolla ekama mi gandu sinnane eba ituran asema jehena kafala takkolla ema eguta kafala takkollum fo den akurta kafalum fo tagganu jahade ami tagganu jahakam gawannam tibe fon bena tayyar kollana gotaki den timmana gotaki kin toy agun benoni oya saradu kudako akuruta ganduga kafafa faru takura goto kinen e gotan ekan kuran para simple agun benone hame kane outline benu akule kan agun print kolle vidan misal kare kula ganda print kolla kan gonnya print kolle vidan kolluma fa kurta kafala benu kuran ekam ko mi gota mi haru mi gota agun print kolla gosi kam gonnya mi dima wasade ki agun to ba para baur karodasi bade adiye ki tura akurta mi henani medon buri henenu agun benoni komme gandakan akora setu we has harad kuda kon ekan kolle vena ut hema egatan hadalo agun kolla kamaki metanu A4 badal kollani agun non A4 ganda print korakam ugati badal kollo fo mi akoru bari agun benoni komme akore wakin filis wakin benu kolla ei akoru tal diuma fo li for akoru ta rangala evis spelling mistake neti li for jikam go nyam e chekolluma fahuga mi kangal gon kollani
ෆෘතම් කොල්ලාන කමකි අකුරු වල රයිට් ක්ලික් කොල්ලම ෆහෝ convert to curves හදාගන්න. ඒ shortcut කම ගවන්නාම control q ඒක ෆහෝග මිකොල්ලා කමකි අලුන් අනිකාස් රයිට් ක්ලික් කොල්ලම ෆහෝ break curves ඒ control k ingata min hadalim faha kollene kame mitanu tibe fonna baage eterege min kendu ibengos miti aso danige fahata hama emme kame kollun jeni select kolla right click kolla order gossa bring into front hadalim algon menna ekan eni solve kara mi harmi komme akora ki waki komme fiya ki waki eche hem agun arbada fasihe bave vi has harudu kudako mi akoruta aturada misal deganda non tingana algon menna mi hori hakutta ka aturada print kolle vedan misalaka ei alignment එක algon බේන මෙන්නු වෙ mi waguta algon බේනෝනි print kolla fa akoruta aturada aruga ei alignment algon බේනෝනි mi gotam algon haradu kuda kollagen mi akoruta algon menna බේනු kolle vedan me misalaka badakam gonyam algon menna eggandekka noni gandakan akuren negumuga badaluga මිගොත කොරල් ගල්ගොන්න මෙච්චි අතුරා දාපන එක එකම ගවන්නම් අර බොඩ වෙච්ච ගල්ගොන්න මෙන්න සේව් කොල්ලෙන් දාන්න අදෙන් දෙවන පේජ් මිදනි දෙවන පේජ් දීම ෆෝ දෙන් ಬಾಕಿ ಹುನ್ನಾ ಕೊರುತ್ತವೆಸ್ මේ අතුරා ගන්න හැම එකත නේද මෙහෙර මිනි දෙකඩ ආම මේ හුරිහා කොරුතේ සෙට් කොල්ලේ දෙන් හැම එකනි print අගොස print ෆිතාලුම ෆෝ රිවියු තිබේ ෆොන්න mi ganda print එකෙන් දාන එක මිනිෆෙන් නේද මේ අලගොඩ කොරල් ඩ්‍රෝග බේනා හෙදුම බේනෝ කරා ටෙක්නික් තකි තම උමීද කරා මියදුග මේ ටියුටෝරියල් नु තිබේ ෆොන්න ෆෑදා කරුනේ මාලුමාත් තකේ තිබිගෙන් දියකම අලගොඩ මගේ channel subscribe කර දෙවා අදි මේ වීඩියෝ තිබේ ෆොන්න බේනුන් තෙරි මාලුමාත් තකේ දිනුකම ගවන්නම like එවස් දෙවා ඉතුරු සුවාද එක්කම ගොන්නම් තිරිය කමෙන්ට් කර දෙවා ඉතුරු ටියුටෝරියල් තක එක බද්දෝ කො උමීදුග ඔකේ දානවා අස්ලාම අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතුහ්